Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki mwanka to cenjia tabia mono nontu mbiye ndienda gukwira antu bara mono benda gucinekeria mebuto kana gucinekeria nya soksi ndio kona kwena muntu ekireta soksi lakini ukiamubuto anjio cinekeria mbi ndende soksi mekwe mwalimu atudhomiragia achinekageria uno tothiana kabaisikiri yani enziruche kitambo nokwa thina kila muntu akiumera achinekeria soksi mobuto soksini kwanje ndicho kienu kwa nyina timbore nontigiantu batiena batimenya kana ne kario chi okiabura soksi no risaikolete no choko chinekere mobuto ndani uonekana renja kwanje bangi bachinekeria mebuto ukona mebuto konyereta nyuma na ike kario ukoria kweli huyu muntu kwanje ngalete sana ukamuna nata kiongozi kama kiongozi baba niko sawa tabale wachenja tabia wewe wekia mobuto chinekera muchuri ekara etamboroke smart wewe mobuto go tamboroke tyo chinekera so chini nonto yo no kwanja no kwaibisha nerikare renu aba kwanja batana aka no kubaibisha nonto korana tayo mono ya aumeteko wachinekeria mobuto egure so chenja tabia na bounibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jionde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki